twari kureka kuza kwifatanya namwe kuko ni igikorwa cy'iteka, ni igikorwa gikomeye, igikorwa cy'urukundo ngira ngo n'abandi byobabera akarorero ku buryo gutunganya urubanza nk'uru bitoherera ngaha, ariko dushimire cyane Yaounde ku byo yakoze twese tuzi. N'akantu gatoyi twateguye mugabo kavuye ku mutima. Ndashaka gushimira abantu bose bajyanye n'ibintu mu gifaransa ngo ni rare, si umuntu cyangwa abantu bake baza n'abantu bangana, ndanezerewe trop. Turabasabye yuko mugira agacerere mukumviriza uno mwanya wambaye w'amajambo. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi riri ngaha, murabona yuko perezida atwitwararitse cyane gose, General Alexandre Muyenge, mu mukomera amashi cyane Manarex. Ijambo ni ryanyu monsieur perezida. Murakoze cyane banyakubahwa mwite mwateguye runo rubanza, nyakubahwa kocha Yaounde, banyakubahwa muri komite executive ya FFB, banyakubahwa abamenyeshamakuru, tugira amahoro n'inkino n'urukundo mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mpagurutse kugira ngo mbanze garagaze akanyamuneza kasanzwe cyane cyane kuri komite yafashe intoki ikavuga ati hariho uwo tuzi yagize icyamara mu mupira w'amaguru mu Burundi ariwe Yaounde, none reka dushobore kumwigina ku myaka amaze nuko yashoboye gukorera umupira mu Burundi. Rero ntitwari kureka kuza kwifatanya namwe kuko ni igikorwa cy'iteka, ni igikorwa gikomeye, igikorwa cy'urukundo ngira ngo n'abandi byobabera akarorero ku buryo gutunganya urubanza nk'uru bitoherera ngaha, ariko dushimire cyane Yaounde ku byo yakoze twese tuzi. Hariho abavutse bamwumva, hariho abavutse bamubona, n'ubu bakimubona. Ibikorwa rero yakoze ntawe utobishima, ni ibintu bikwiye guterwa iteka, bigaterwa intege. Rero nta byinshi mfise novuga, mugabo natwe muri FFB twari twavuze tuti ni byiza yuko tuza tuzanye agaseke gashobora kubandanya gafasha umuryango wa kocha Yaounde mu kwibuka ivyo vyiza yadukoreye mu mupira w'amaguru. Murakoze. Muri kano kanya bagomba guha akaganuke Federation ya FFB, bamuhaye icyubahiro nakijya kibuga cya Tampete, turakwiye kukimwitirira. Yagitoze ko minsi yose adafite tere Tampete, tere Yaounde. Ni ibintu bikomeye cyane Yaounde ashimiye na Federation. N'akantu gatoyi twateguye mugabo kavuye ku mutima, ni sheki y'umuliyoni umwe. Mumukore n'amashyi cyane. FFB itanze sheki y'umuliyoni umwe kuri Yaounde, muyikomere amashyi cyane gose. Umukoca na certificat de mérite ku bikorwa byiza yakoze mu mupira w'amaguru mu Burundi.
Bosi wangu General Manalex. Unaona mwanya niweza Captain Ali Anje Captain Ali Sengiye blaze sengiye gatoya ndamurafata mu Muchuti certificat ivuga ngo iki musomere Muchuti certificat ivuga certificat de mérite décerné à Kanyenkore Gilbert pour des prestations exceptionnelles au développement du football Burundi. Amashi menshi cyane yawundi arakomye amashi nawe ubu naho Muchuti ego ni comité d'organisation igitanga certificat des anciens joueurs. les anciens joueurs bari kumwe na comité d'organisation yacu twebwe bakinye muri Vitaro twebwe abakinyi bakira muri Vitaro murabona ko bamuhaye cadre yanditse ko merci coach ya wundi niyo brand yino evenement twashize imbere Twereke twese turabe Louise Maria yerekane kocha merci kocha Yaounde abavyeyi navuze ngo arashimye Muchuti ego ega Yaounde arashaka kuvuga gatoyi coach ndashobora kuvuga navuze deja coach ijambo ni gwawe mfise menshi majambo menshi cyane ndashaka gushimira abantu bose bari ni ibintu mu gifaransa ngo ni rare si umuntu cyangwa abantu bake bazana abantu bangana ndanezerewe trop kumvamo umuntu uri bagamagetse afata ijambo imbere y'abantu bangana atashobora kubikora Vitalo yaramufunye ibintu byose nta mujore n'umubitaro ngaha adashobora kuvuga ijambo naba ari abazungu aravuga ngo uyu byagenze gutya félicitations et merci mes amis tunabandanye félicitations et merci les amis mwumvise igaramuka merci beaucoup merci à la FFB merci président FFB ku gikorwa cyiza mwerekanye turasaba papi aserukira Vitalo